Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya. Slovakia le Myanmar India Ambassador ten Voin Khan Rasbavana Larsa Puhari Babu Kamambati Ankom. Chief Minister Puzoram Thangan Sports Chuthalai Titan Industry Poimo ani ati. Prime Minister Narendra Modi John Voin Khan Kisan Saman Samela New Delhi ahong Nigeria kumsom chunga tuilena sadber tum thlengmekin mi zaruk chuang anthito. Slovakia India Ambassador Puvanal Humale Myanmar India Ambassador Puvinay Kumar ten Voin Khan Rasbavana Larsa Puhari Babu Kamambati an Koma Larsa le Ambassador Panhite in Komna Hian Mizoram Chunga Malakna Lian Deute Abikin India Ramri State ni anga Mizoram Chunga Masona Rural Lian Deu Hetiang Lama Tangkai Tour Railway Line Construction Project le KMMTTP Chungchang te Soiho ani Voin Ve Khan India Ambassador Panhite Hian Chief Minister Puzoram Thanga apisa muin an komboka Chief Minister ho hian Mizoram sarkar malana sang te soi hovin Ambassador panhi te post na mun chungchang an soi hova India le thanamram innai china te an soi bok ani Ambassador panhi te hi Indian Ambassador Conference tun thani somni le ni somni panhi inkar chunga nei tur chim tura ron kalan ni a Conference nei main Prime Minister dudan angin Ambassador te chu an adoptive state theu tlo tur le tual chunga thil thleng te hmuna belchiang tur tir anni Ambassador panhi te hian Voin Khan Planning and Program Implementation Department board sai Business Summit sang somni panhi Aizawl club an board sai chon man puya he huna hian Commerce and Industries Department Commerce Wing Additional Director Pilal Sang Pui chuan Mizoram Industries le Tourism din hun tlang pui tele an har sanate soin ram dangte nen thawna tur kong sang om theite tar langa Directorate of Agriculture Deputy Director Dr. Robert Lorin Sang chuan Mizoram thele thai sang chungchang malak na le mabak la omte atar lang bok ani Entrepreneurs ayo in one organic partnership executive director Pumak laldu saka chuan entrepreneur te har sa na to tlang pui tele an malak na sang te soya zona le chana hun te man ni in soya na hun an mang bok ani Chief Minister Puzoram Thangan Sports to Industry poimo ani a taksa le ril resel na ata na thatba ka ezona tha sum tam tak lak lu theina ani awangin thalai te tan apoimo ani ati Mizoram Police Sports Meet voice of ni na Mual Pui Rajiv Gandhi Stadium honna he thui soin Chief Minister chuan Mizoram Police te chu sports a mahruai tu le midang te ti mu tu tun thleng po discipline tam taka champion ni na la hau thin tu an ni a Mizoram mi muwa sports ano choi san thin to angin enton tak taka an kal zela be sei thua soi ani DGP Pudeves Chandra Srivastava point sports meet honna a hian thu soin tumdang ain inelna event tamjok da ani thua soya Rampum huwa police inelna nen inzul tura discipline thanani thule police te mai pa ka officer nu puite tan puwa tel thena tur thlenga inelna siamani thua soi tuntum police sports meet a hian Mizoram police pumpui chu contingent som bakhata tension ani a chung contingent som bakhata tanga infemi sangkhat zare som political khom de chu inti siak na som pareta anin eldona heng ti siak na te hi Aizawl le a chevel mun som pania khel ani ang Lok Sabha MP Pusil Rosang Hovin Voin Khan Aizawl SP Conference Hall District Committee on Sunset Adars Gram Yasna SAGY Phase 6 Model Village Selling and Trukom Voin Trutkom ain SAGY Noya Model Village atan than selling khuwa mason atana Village Development Plan duan sa chu pomni in plan chunga hian internal road sang te selling tuilak Phase 1 siam thatte rainwater harvesting structure sakte Anganwadi Center siam thatte ba ka malak na tur sang plan a hian duan ani Voin Trutkom a hian selling khuatan Village Development Plan dangpo siam bel ani Pusila Rosang a chuan selling khotan kong sang masona ruang am thattak tak siam ani a hemiti hloting tur hian khomi puite an poimo ani ati a khodang te tan enton tlak ni tura thei top chu a tanna turin selling khotang hruai tu meeting na telte chu acha ani Mami district chunga sajua pon bel zela tuna hian Mami district chunga khosom nia chung ko zaruk somnga pali te lo hectares ani somnga poriat point pathuma zaw a e cheto ani Mami district agriculture office atanga thudon danin lo nei tu te bu bal e chetu sajupuang hi rotam wang nia hriat ani a Mami district chung abik takin West Phaileng le re ek video hom chunga mi ten an torna sa a abik takin tuirum dampareng pui lallen konmoi hreichuk le Korin nim khuaten an torna sa zola bu seng tur nei lo anom nuala tun naya kan trom khuwa sazu hi puang na sele in chung ko som bakhate bu e che sakle ani
ma midie awa tanga thun danin tuna sa zupuang te hian bu thar rang chi le vaimim ai chena sabera tundin hmana chuan bu puila ei chelo ma se ai chiat le rin ani a mami district agriculture department hmalak na in sazupuan na zaw then khata sazu hrai run pui nei chomek ni in sazu hrai dan tur in zitine te po nei ani a sazu sot nan sazu tur semzel ani a atheng angin sazu puang zel tur hi ven ani bok ani longklai auto rickshaw owners association 10 auto rickshaw permit thar nu kir tura sarkar an nor nuwa voin khan in rem na siamin sarkar thok pi sakai turan dan chu voin chom nudar thum le chan ve khan an ti top longklai auto rickshaw owners association throi tu ten soidanin sarkar in rem na an siama chuan tuna changa kuma chung chu auto rickshaw permit thar pek chho to lo ni se tuna permit mutur jinga chung godin hun thlir chungin ezona ta na mang tur ni lo anom chuan permit pek chho lo ni se permit shalanam chuan cancel hmani se ti te atel ani longklai auto rickshaw owners association te hian karma sani lani tangkhan sarkar an thil phut nornan district transport office thok te pi sakai tur an dang trana october sompali tangkhan DTO office baka DC office la chevela sarkar pi sadang te pi sakai turan dan nuwa voin hian longklaya state sarkar noi office te chu dan ani chun zama voin chun khan longklai borsa pu mo chivastava hovin sarkar mi poimo tele longklai auto rickshaw owners association throi tu te longklai circuit house in bia in remna an nei theta ka wangin longklai auto rickshaw owners association 10 sarkar non an kalpui chu ti top ani ta ani siha auto rickshaw owners association te point voin khan Mizoram sarkar in siha tan auto rickshaw permit tam tham tak pek chole atum thu an hria chu thalo an ti awangin lungalo nalan tir nan DT office an tanga hemi chungchang in biak ni SAROA hruai tu te baka Mizoram Commercial Vehicles Owners Association siha hruai tu te hovin additional DC planun moile siha DTO tenen neizuin in remna an siam hnu api sakai tur dan ponti top vele ngalani he hunan additional DC ram rodna angin permit pek tur chung ko te chu zirchi ni se sarkar na thokle chung ko khata tanga permit pani pathum nei te anom chuan cancel tura malak ani theinan tunkar chung survey nei vek ni se permit shal anomani point DTO registration ti dona lo ti saklo se anti ani Union Ministry of Information and Broadcasting Noya Central Bureau of Communication Field Office Aizawl chuan Prime Minister Narendra Modi ka sarkarin kumriat atlin lomna seva susasan en garib kalian Vision 2047 puarin hun an manga CBC Field Office in charge Lalgilen lovum chuan heun hi sarkar pui hmalak na le na tho sang sang in silsian na huna tan manani thua soya government Tantril High School headmaster Paul Tlonga Sailo le MZU Political Science Department Associate Professor Dr. Shyam Kishore ten an man pui ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chomvein khan Kisan Saman Sammelan New Delhi a honga PM Kisan Saman nidi noya vein khan lo nei tu tan cheng vebel che sing khade sangruk tranpuna pek chu ani pumodi chon PM Kisan cholo nei tu tan na mhlak na thar thatak ani ati a ram chunga agri startup te chuan lo nei tu tan technology thak tak tak te olsam taka man turin an chop chu sakani ati PM Kisan Saman Sammelan noya lo nei tu thanbi te tan Prime Minister Narendra Modi hova voin international tanga hun mana hian scholarship KVK pontel ve a Mizoram KVK io in lo nei tu rol som te New Delhi Prime Minister thu soinga thatura som ani angin an kalboka KVK scholarship a hem BJP Kisan Morcha President Puh e donglen an huna man puya lo nei tu kal khom chu natural farming lama trana thar tur le an tak sa sel nan po thil poimo ani zi a shilani siha apo KVK siha complexa PM Kisan Sammelan ne awareness program on natural farming hun manani a he hun KVK siha senior scientist and head Dr. H. Vanal Mulena chuan kai hroin an program man chante kal khom te hne na soina shil fi a Prime Minister Narendra Modi te soi chu lai fa clear ho ni in natural farming zir hona hunan mangbok ani Voin Khan Eptu Party lian ber Indian National Congress Party President Thartur thana neni a Party President Lailok Sonia Gandhi te General Secretary Priyanka Vadra Senior Congress Leader Rahul Gandhi P. Chidambaram Jaram Ramesh le midang te point vote an thaka Mizoram atang point mi som serin vote an thak ani point tongin Congress President post hi hruai tu pani Malik Arjun Kharge le Shashi Tharoor ten anin chu a naktip ni lai ni hian vote sherani anga result po pon ngal ani ang Nigeria kumsom chunga tuilena sadber tum thlengme ken mi zeruk chuang an thito Nigerian Humanitarian Affairs Minister Sadia Umar Farooq chuan chena in
singre le sang ni chuang le thlai chi na ram hektar noi khat chuang tuile hena chim che to ati a karma sa khan mi nuai som pali vel chu mun himlama chon chu an ni a president Muhammadu Buhari chuan tuilen tur tan ei tur metric ton sing khat sang ni chuang pek chho turin thu pek a chhuat to ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Slovakia le Myanmar India ambassador ten Voin Khan Ras Bhavana Larsa Puhari Babu Kamambati Ankom Chief Minister Puzoram Thangan Sports Sut Thalai Tetan Industry Poimo ani ati Prime Minister Narendra Modi chom Voin Khan Kisan Saman Samilan New Delhi ahong Nigeria kumsom chunga tuilen na satber tum thleng mekin Mizo chuang an thito chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani